Matod pa sa mga theologians o sa mga philosophers, ang langit porting dakua, ang kalibutan ug ang tibok universo murarag usa ka lugas nga bas nga ibutang dito sa langit. Usahay ang ilang description murara kunog abog sa gantangan nga di gyud makapatandog sa kanang iyang ana-ana, kanang kiluhan ba, ang abog di man na makapairog. Dako gyud kaayo ang langit, pero ang langit napuno sa presensya sa Ginoo. So ang Ginoo portig yung dakua kay napuno gud niya ang tibok langit nga porting dakua. Muna di gid sila makatuo kasagaran sa mga theologians o philosophers nga ang Ginoo masud rag ingon ani nga lugar kaning ani ba kagamay ani building labaw tanan di masud ang Ginoo anang tabernakulo kagamay anang tabernakulo dako pa mang una ko ana gani nya masud ang Ginoo kadako sa langit. Muna'y mga gitawag o analysis nga gigamit ang utok. O kani atong gamiton, di gid masod, di gid ta kasabot. Kay saong katong pagkasod, labaw tanan ang Ginoo di gyud masod sa atong kasing-kasing. Kagamay na itong kasing-kasing. Kita gani gisod ra man kita dinhi. Nya plus pagil kasing-kasing gisod na sa atong lawas nya masod na noon dihang Ginoo na siya dili masabtan nganong ako man ning gihisgutan tungod kay way magbuot sa Ginoo ug asa siya puyo magamay magmadako siya magbuot nya iyang pagbuot nga mopili siya mga lugar nga iyang puy-an muna sa atong unang pagbasa niingon si Jacob hala ni aday din higapuyo ang Ginoo kay paghigda niya dito kitaan man niyang Ginoo niya ang hagdan gikan ato iyang gihigdaan ni sangko mas langit nagsaka kanaog mga anghel insya ni aday magpuyo din hing Ginoo balaan di ining lugara. So ang puy-anan sa Ginoo dili na masukod sa gidakon kung dili ang puy-anan sa Ginoo anha niya ibase sa pagkabalaan. Ang puy-an sa Ginoo mao ang lugar nga balaan. Di na na magkuan, di na na ngitang Ginoo dako gyud nga lugar. Kita dinhi sa atong parokya nangita man tag dako-dako pang lugar kay huot kayo ang parking. Ang ato diring bungbong mao na sa iskina sa atong yuta. Di ganita kapanutho o kasab-an tas atong silingan. Kasab-an kita kay nigtutho na tos bintana. Tuan naman lain naman tong yuta. So, huot kay ba? Huot. Pero ang Ginoo dili magtan-aw ana gidakon ang iyang gitan-aw ang quality, ang kabalaan o ang dili pagkabalaan. Kamo karon, mustaman mo, balaan mo. Liningi ay ra ba dayon? Kining ato ron din hinggi gipuy-an kaning simbahan atong gimisahan balaan eh. Naon ka siguro man mo. Nya kamong niso din balaan mo. Mo na aron pagbalaan sa usa ka lugar gihimuan ta og guidance sa simbahan kanang gitawag og dedication kana bang i-dedicate blessingan ang usa ka simbahan ang kapilya blessingan ang kana sang mga minteryo blessingan mo na mahimo na sila mga balaang lugar mga kapilya blessingan nya kani ang sakrament ang sana formal nga blessing gitawag og dedication. Mao na ang katedral i-dedicate, ang mga simbahan i-dedicate, niyag na atay dako nga renovation ato sang himuan og rededication. So kaniya to simbahan dako-dako man ni atong renovation. Salamat sa Ginoo, salamat sa ato mga benefactors and donors. So puhon og makumpleto na ning atong tanang proyekto dinhi
mag-schedule na taog rededication sa atong simbahan. Usban ni siya blessing aron mabalaan mo na siya ang gitawag og sakramental nga pagbalaan. Kita sang mga tao, kitang nanimba dinhi kay puy-anan man sa Ginoo ang atong lawas, gitawag man sa tag templo sa Espiritu Santo, gihimo sa tang balaan pinaagi sa mga sakramento. Na ato 7 sacraments di ay makita am na ninyo ang gauna dire unsa ri? Wa gyud mo ibasa-basa diha siya ro na sa perting dako agasto na to ana wa gyud mo mobasa. Diha ay sacrament of baptism, confirmation ana ito dito sunod ambot unsa to ako kay ba to. Dito Eucharist, confession, nya kani anointing, kani pagkapari, holy orders, dire matrimony. So mao ang sakramento mo'y makapabalaan nato. Unya kung mosud ta sa templo sa Dios aron mo apil sa balaanong selebrasyon sama aning misa. Unya dili patabalaan, dili ta allowed nga mo apil kay ang balaan ra maoy makaapil, ang balaan ra maoy mahimong puy-anan. Mao na mahimutang membro sa simbahan basta mabunyagan na ta. Inig humagbunyag, membro din ta simbahan. Nga naman, tungod kay nabalaan na ta. Mao nang atong bunyagan ang bata. Daghan man kayong moingon, nganong bunyagan man ang bata, nga wa man nakahibaw o sa iyang dawat. Ang pagbalaan man na, aron mahimong balaan ba? Kugos-kugos kas imong anak, wa mabalaan. Basig mahimo ng tiyanak. Basig ang gapuyo ana, ang yawa. Basta akong gingon, ang puy-an sa Ginoo mao ang balaan nga lugar. Mao na nga si Jesus sa atong ebanghelyo niingon gid siya, inigsod nimo simbahan, nya mosugod na kaghatag sa imong gasa ngadto sa Ginoo, halad pagsimbas Ginoo. Nya mahinumdom ka nga nagkasiluay mo sa imong isig katao. Unsa may yang giingon? Biyai usa dinhi ang imong halad, nya pakig-uli dayon adtong imong isig katao. Nya inig kauli na ninyo, balik dinhi aron nga mabalaan na ka, angayan na kang mosod. Pasabot, kuwaa usa ang imong sala aron epektibo ang imong paghalad sa Ginoo. Nya karon kamo naamoy sala wa. Ha? Unya, panguli mo. Panguli usa. Naam kay sa ang kaning pare na isa. Umuli sa ko, mamiya sa ta dinhi. Ya makiguli sa ta didto. Nya sa una pagbuhat. Mao na gitawag og mental activities. Heart action or activities. Kana bang inigsod nimo simbahan, basuli gid ang mga sala. Mao bitaw atong selebrasyon sa misa. Ang misa nato gauna gina siya diha og nagakumpisal ako or Ginoo kaluy kami. Kay ato yung limpyuhan usa. Nya kana seryoso na nga pagkasulti. Pasabot gikan karon Lord, din agyod ko magpakasala. Unyag nagpuyo-puyo ka. Wa kay kasal. Unsa may imong isaad sa Ginoo? Pakasal. Ngano man, kay di man ko balaan, nya kada nako simba nga wa koy kasal, wa koy sacrament of matrimony, kining among panagpuyo dili na ni balaan. So ang among kasing-kasing duha kay di man mi kasal, wa puy Ginoo. Ang amo sang balay nga naggipuy-an kay wa man sad mi kasal, wa sad puy Ginoo. Kakuha mo? Nya karon makatugot di ka nga di jud ka magpakasal, nga di pa man mo balaan. Ingka buutan man sad kay mi pader, sige mamigsimba, di lang mi mukalawat, sige mamigsimba, abuangon ka. Ngano gutong kasi kag balik-balik dito sa lugar nga balaan, nya ikaw di jud ka maghimong balaan, nagisultihan naman tas Ginoo nga kinahanglan mo uli usa ka, mo gawas usa ka. Pasabot ayaw idayon ang imong pagsimba.
Kay ang Ginoo balaan kaayo. Lisod kay siya simbahon sa mga tao nga dili balaan. Nya kanus ata mabalaan kun wa tay sala. Kanus mawa atong sala kun maghimo tag desisyon nga di na magpakasa. Inanang gapuyo-puyo mo. Pila ra may paghimog desisyon nga sugod karon Lord, din agid mi magdug. Mana? Iguli ron ako Lord, din ako makigdog sa akong bana, din ako makigdog sa akong asawa, din ako makigtupad og higda, din asa ko mupuyo tipo niya sa usa ka balay. Kay base niya matintal ko kay nindot ra ba kay na. Mama. O di igabot dito, ingnon din nimo imong bana, dong buwag sa tagpuyo dong uli sa kadto sa inyo nya ari sa kusamo, isa ngano man siya lisod kayo inigsimba nako nya dili ko balaan. Siya tuo mo sa ganang pari, otro mo sa nang kita-kita ra man ang madre. Oo nya, di mi balaan day bisag magkita-kita mi. Balaan man mi. Lain sa magtinanawan. Basta maglagi og puyo, mabalaan gid na. Nung jaron kon manag-uyab, nya kada kita tinukhangay gyud, way mga kasal. Unsa may idesisyon sa manag-uyab? Maingon sa manag-uyab nga, sugod karon ha, di na ta magkuyog nga kitarang duha sa usa ka lugar. Asa naman ta magkuyog isa? Anha sa simbahan, anha sa among balay, anan di na ta magkuyog. Nya di na kumuangkas anang imong motor. Kay lain ra ba kay na imong motor pataka lag suot-suot. Adtos mga hagunoyan, adtos kalubihan. Adtos kamanggahan. Nya igabot ra ba dito dahil naghunong imong motor. Nya ang sunod di na ka mosakay sa imong motor. Ari na ka sakay nako. So nga ihunungon ba pasabot ato na ning desisyonan ato mga sala. O nyaron kun ikaw galalis mo sa imong igsuon diha nang yuta kabilin sa inyong ginikanan. Nya niabot na gyud mong nagkinihaay na gyud mo. Nya ikaw karon ni simba ka dinhi. Unsa may imong isultis Ginoo? Lord, din ako ni idayon ang kiha. Ako na ning iatras. Ako na ning ihatag sa akong igsuon o sa akong parinti kining yuta aron malipay siya. Nya moingon dayon ang yawa nimo. Unya, wa na kay yuta. Unsa man sa imong itubag? Sagdilagway yuta basta balaan. Kaysa dako kay kog yuta unya yawanon. Oh, di ba? So ihatag din nimo atong yawanon. Nya kay nisimba man sa diri ang imong gikakiha didto. Nisimba man sad. Nya makahuna-huna man sad si ana. Unsa man siyang isulti? Lord, din ako ni ikiha og dayon. Ako din ako ni dayonog bawi. Aw sana ilog ang yuta. Ako na lang ning ihatag punan pagid nako. Pag-abot ninyo dito nagatubangay mong kamong duha kay moadto takas ila. Nag-abot mo dias tunga-tungas dan kay padung sa diya sa inyo di ay. No? Nya ingon siya, "Day, ang katubang yuta is di okay na to, di na ko muka. Adi day ako na tong ihatag nimo." Ang magil, ayaw imo man to isa. Ay dili, imo na isa ay dili. Kanilay ako dili, kana imo lang sa nadiha. Di na lang ta magkinihaay. Adi, husay dayon no. Wa man mo kasabot so sige man manindog na tay.